Tērā tētahi hōtaka whakangungu uri Māori ki te mahi hanganga, te whakarewa hia mai rā I rotorua I te rānei. Hei tā te pūrongo a ngā Huia Wade ko te hiahia o Ngāti Whakaue, kia 5 rau o ōna uri e matatau ana ki ngā mahi hanganga I mua I te tau 2020. Koinei ngā ringarehe o te ao hurihuri. Ngāti Whakaue tēnā koutou. Welcome one and all to this wonderful occasion, the launch of Ngāti Whakaue Trade Training Initiative. He kōrero wā te minita tuarua o ngā take whakangungu e pāna ki te hōtaka akoranga ringarehe o mua. So many of our whānau benefited from that program, graduating with formal trade training, getting into their own businesses, and my husband was one of them. He's a brickie. My husband became a bricklayer and plasterer, and he was self-employed by the time he was 21, and that actually established our economic future. I did an apprenticeship with a builder as a builder. Korongo pūhā te kai whakahaere o te rōpū tumahaurangi. We can take more. We've got 100 and we will have 150 by the end of this year. And it is a great day to come here to your place to celebrate your success in securing 150 places for pre-trade training for the Christchurch rebuild. Ko te whāinga matua a Ngāti Whakaue, kia 5 rau ā rātau ake ringarehe, hei te tau 2020. Ngā Huia Wade, te karere.